Nā, ke hoki atu ki te kaupapa I raru ai I mua tataake nei. Ko te whakarekereke I roto I ngā whānau, tētahi āhuatanga, e whakatō wene ana I ngā whānau I tēnei wā. Ko ia hoki te ngako o te kaupapa hou, kei te whakatakotoria ki te tai hauauru o Tāmaki Makaurau. No te rānei I whakarewa hi ai ngā rautaki whakapakari whānau a te rōpu whakapūmau ki Waitākere. Ko te tino whāinga o tēnei rautaki kia ora ngā whānau katoa o tēnei rohe, o tira ke riro mā rātou anō ngā mahi whakarekereke I Wainganui I a rātou e haukoti. Now got to really get a bit more on that action of what do we do. So we know it's happening, people are standing up and asking for help. You know, how are we just sort of getting those generations that are coming through and trying to teach them another way, and it's not with your hands and it's not with your fists. Ko tētahi o ngā rautaki matua a te rōpū nei, he whakarite I tētahi kai ruruku mō e ne momo raruraru. Ko te tūmanako mā te kai ruruku nei, ngā kai ako kura e āwhina, kia pai ake ai o tira kia wawe ake ai hoki, tā rātou tohu I ngā tamariki e tūkino hiana.